dota ka manambala vitra mina Mandla Gingirikani ka mashava maswala kwile kwini le Palms la shawela park ka stars sele kile nyora mtasi ntotora namuntlha I city launch ya Xongi Rhangani very Xitwa mali ya Boti se komba ngingena swin'we ya lehe vona ku humela yini maybe nga kuma na interview nyana Xongi Rhangani ayi Steve afambeni le Palms ngenile ku tele ndawu leyiwani vanhu va pake timovha na music to tlanga u nga siku sesi artist phepha mana boy ngena hi vona ku xana ku mana ti-interviews ya ntana va tlhale va Nkanelo Wa Gingirikani le va sector ra Xongi Rhangani eka stars mu nga titimeli salute Xitwa lexi xi mbana hi ku nhloko ya mina ya xota bakati ka yona. Okay baka ina tani leswi nga vula ku ri le Palms namuntlha ku lontswa album ya Xongi Rhangani that's how I call it and namuntlha hi tshame sungula Palms and mi tshama t-shirt ka Xitwa Mulatora present leyiwani hambileswi ni nga ta nyakula leswiya engete ni ta ku tekela ntirho ku hi mina Mandla Gingirikani wa ka maxava eka stars mi nga titimeli why are you launching an album? Leyo sungula pha yo launchiwa why you kuza ni nga ti launcha letiya to sungula ta mbirhi a nga zanga swi twisisa ngopfu social industry leyiwani ya music se ku ni tivisa tifani ta mina hi vunanga bya mina I think it's a good celebration to them na vanhu lava xavaku vunanga bya mina na ku lembe leriwani ka album leyi ya vunharhu ya Xitwa mali ya Boti ni vone ku va na ku cinca swinene aka sayiti ra mina ra music na attachment leyi ni nga fika ni va na yona ka tifani ta mina va fike va rhandza ngopfu album leyiwani in short and then va fike va yi xava va yi tlanga va yi rhandza and then hambi ku ri ka SABC koxe swi fike swi va hi ndlela yin'wanyana ku tlanga album ta mina le ta le va fike va yi rhandza swinene so swi ni nyike ngopfu nhlohlotelo wa ku swi kahle ku ni hlanganisa vanhu va machangani ndhawu yin'we and then ni celebrate hi mina ana novela hi suka hala Tshembisa okay se mi lava lawani hina hi vecini vo duma ngopfu hala Tshembisa so hi rambo hi mahete ku sapoteni ka city launch ya Xongi swi kahle mina nga music ya Xongi swona ni kumangisele muziki okay ni la ku njhenga ni hairstyle ya n'wina ku famba yini hairstyle ya mina ni munhu wa different na le mahlweni va swi tiva na loko cheka ka ti-YouTube ta swi vona ku ya mali na xikuna so ni vona hi le Palms lawani baka hina hi le Palms la Soweto hi le Xawela Park ku na Boti store la train station why mi choose ndhawu leyi le Palms ku ri ku na tindhawu tin'wana ndhawu leyiwani yi accessible ngopfu ka ndhavuko wa mina na wena wu nga wa Matsonga machangani ndhawu leyi va yi rhandza hambiloko ku nga ri na nchumu vanhu va ta lani ku hungasiwa bya vona va byi kota ku byi humesela rivaleni kwala va celebrate ndhavuko wa vona ngopfungopfu machangani se i ndhawu ya kahle for ku u nga tlakusa ndhavuko or u tlangela swilo swo karhi leswi fambelanaka na culture ya wena la a Palms ku ri loko u ri la u nga hleketi disappointment vanhu vo tala va rhandza ngopfu la Palms vanhu vo tala va hungasa kona ni vulavula hi Vatsonga so ni byele ni vona la ku nga ku na xigubu why ku nghenisa xigubu what is the importance of nghenisa xigubu la ka event Mandla event leyiwani yi ta va yi endliwe ku hambana ngopfu na ti-city launch leti i ti tivaka ti nga tshama ti va kona city launch leyi yi ta va yi endliwe very stylish in a stylish way in such a way ya ku ri hi na stage 1 and stage 2 and then hi na bridge laha ka bridge ra hina hi laha hi nga ta tlanga kona xigubu
hi xona xi nga ta va xi kha xi entertain xi hi susa laha xi hi nghenisa laha ndzeni. Okay. I'm here to support Rhangani because like In short, the theme of the day is Xongi Rhangani. So, ingalasi amijatu lawyer ani abona decoration. Amujata man. So, shampoka ebu Xongi Rhangani. Isi launch ayana namunta. It's 4 May 2019. That is why we were pants. That is why Mr. Post Afana driver to Gyan Atala is because of Xongi Rhangani. So Xongi Rhangani is the subject of the day, we like it or not. That's how it is. So, we are the main act, but what are the other artists who want to talk about? The artist total. Hey, my man, you move down and come up on it's a man, Nas Matala. Yes. And some of my listen, Milawa and Lawa. Hina itelana kuta hita pfuna makwerhu wa hina loyi a nga nqambi ya xisati a nga Xongi Rhangani ni lani hi xiviri hi tele ku ta n'wi seketela as nqambi ya xisati na mina ni ri Nas Matlala ni vona mi kamba tin'wana to thumbonyoka le a Jani Stadium nga phinda namuntlha yowe wa vona namuntlha ku ya tirha nenge na xisuti na nhloko. I can't me back like Nkanelo Wa Gingirikani. Yeah, ni tata. Wa vona sweswi ni nga tshama na vona sweswi swi vula ku hi so yeah. Send it on. Aye, but Mandla. You bukile njani? Hey, ka ti picture mona ka muri mo dimuntu wa ndikukuma lo. Demand. Kumela yini? Picture masiwa na tikisa tina mauna mona mani. Va mi ka extension at And then naman bona mo sa communication. Yeah. Man
Senang mengalami dengan foto picture. Di jalan kau Dan mana? sebelum mengalami itu picture mana? Mesti mengalami picture ni. Siapa kau mana namun tak performance kau mana? Konan ni, namun tak performance. Kita banyak mai masih practice ni. Lo so performance. Nothing else sama mai. Everything is just okay. Okay, so ito na lang nila comrade Fundi. Amen. Mungkin, bashiwutin. No comrade fundi sabala mlaku. Tani leswi imbelera kunandloko hinofuna na kuyebula. Senta support manshuru. Okay. Ay, baka na matalong balonga lang sa kami, hindi ka mahit do. No, so baka ba jula ne tis. Okay. Stop. Tuloy ka nyora. Am president tora. Minga titimin. Ikaw na. Mina masere, nizamanchana na butumani, bale msitu. Ashumalele kaze, nashitlazani, ashukana maketeni. Natina bodiluya, washeta busha hei. Utamita kutela, ajisika, jifoma. Lomba abuya, abu ngombe, adudulusha. Allah! Kisaman. Mungkin. Ay, jalan kumera namun. Nakakhala phansi kunokuwa album ya Xongi Ya. mali ya Boti sweswo Mana loko ya ka show ya n'wina loko mi performa namuntlha mi ta mi pexibelana xa himswa leswi. Loko ni ri ka show ya mina ta va ni mbale ndhavuko wa mina wu helerile. Just asking for a friend. Ni ta va ni mbale xibelani xintshwa everything leswi nga ta va ni swi mbarile ku ta va ku ri xintshwa namuntlha.
Xitwa mali ya Boti. Why album yi Xitwa? Loko I enter album u fanele u va creative loko u ri artist u fanele u ta na vito leri nga ta tlanga album ya wena yi xavisa loko munhu a fika a khoma CD liya a hlaya ku Xitwa mali ya Boti swi na impact nyana like u lava ku twa ku what is happening I yini Xitwa mali ya Boti what is that and then that is why me chile vito leriya a ni nga ta yi thya ni ku mali ya Boti a swi na that thing a swi na vavavunu u fanele u thya xilo lexi nga ta fika swi tlakula vanhu swi va nyika nkhinkhi wa ku hi lava ku twa leswi swi yimbeleriwaka lahaya what is A yi twa leyi na xicelenyana laha ka Xitwa a yi mali na ya xicele and then is a massaging song a ni tlele hi tikholo ta swibvanani swi ku ya wa vona lahaya ne laha i setting laha u bini ku hi setting ni nyika ti-reason tin'wana ta ku munhu a nge swi koti wena mandla ku tshama hansi a ku hlamusela ku phela mina mali ya Boti wa wena ni yi tirhisa yini na yini na yini so message wo famba hi ngoma it's very good sometimes So ka leyi ya Prince Rhangani a feature wena Prince Rhangani ka leyiwani wena yi feature Prince Rhangani why mi yi feature na wa mina yi feature van'wana le handle Dr. Thomas Chauke Victor Chabalala no brother mani No. man khoni signori ba vona don't even go far Brarich no brother matwafu yini brother layani phela Rhangani music is a legacy
ba? Yes. Yeah, ish. Matro. Isu mera rai paisisi. Look, many things are into our fela kazi. Oh, Fela okay. kazi but. Risimu leri Kumbe kuyibla so. Ngabayisisi munhu wa. Ai vafelakazi part 2. Hayi Jolly. Risimu leriya i n'wana wa vafelakazi. Okay. Because tinsimu ta Xongi loko mo ti yingisela kahle ti tisa problem na solution. Ti introduce problem ti faka solution hala makumu ka rona. Okay, vafelakazi hi tini a yi vulavula hi vavanuna lavo dyela vanhu mali. So okay, what is the solution? Because va lela na vavasati va ku tlela ni ya ku dirowela mali. That's what the song is saying. And then solution ya problem leyi okay maka leyi veyi ya reportiwa awubyeni then awubyeni ku vuye ku ta social work munhu loyi a nga ta tirha mhaka leyi xilungu because hi vu-tribal hi xi-tribal a yi solveki se sweswiwani solution i ku va mhani lava va fanele va laveriwa ti-union lava nga ta va ripota kona va nga ta pfuleriwa na ti-bank account va veka kona mali liya ya xikorofisi xa vanhu va vona. That's our solution. You are the main act in the movie, but what are the other artists who want to talk about? Hi na ti-artist to tala ni ta rhandza ku ti hlaya hi tikhampani because ti tele ngopfu ende na tikhampani ta vona ni ta ka ni nga ti heti. Hi na ti-artist ni ta rhanga hi khampani ya hina ya Rhangani Music. Ti-artist hinkwato ni nga ku 99.9% ya ti-artist ta Rhangani Music ti ta va ti ri kona laha ti kha ti tlangela album leyiwani. Then kuna ti-artist ta kusuka ka Dimension Music vanhu va ku fana na vo Hennessy and then kuna ti-artist ta kusuka ka edibini group of companies va DJ Nature va Beki Mjaji na vona va kona kwala. Hi na ti-artist ta ku fana na va Joe Shirimani from Shirimani Production. Just say no my love, cause you know I care. That's why I need to get Bob Rayston Shirimani na vona va ta va va ri
va hosi matsakisi va ta va ri kwala va happiness makamu va ta va ri kona kwala ku ri a ku xote nchumu namuntlha because it's a very big day for mina i siku rin'wanyana rikulukumba ngopfu evuton'wini bya mina na le ka matimu ma mina na le ka vana va mina swi ta tlulela na le ka vatukulu va mina. It's kahle na Xongi Rhangani la ay palms la shawela park kahle kahle khale ku ikadela kan Nkanelo Wa Gingirikani mina Mandla Gingirikani kuma shava ni kan ku click ngiza subscribe ka channel ku mi ndla swona ni khumba clock lani ku loko hetla show ta hina mina titimi nga sere ndzhaku mtim kumbana red button la ku ku subscribe ku va kona la tendeni ra hina la kan Nkanelo Wa Gingirikani hi va nikela xikipa na ngolo ku xilava mi nga xi kuma maranga lexi na xi la macheleni Lesha mina is a present. Ni nga pfuki xivarili ku loko ni launch album ya mina ya vunharhu ni receive a present ya xikipa from Nkanelo Wa Gingirikani. Xongi Rhangani se ku n'wina namuntlha na n'wala yi kahle sasekusini ko na misisa n'wina yi na xiafrika mi ready mi nga za mi tiva Boti hi mani Rhangani vulavula ni heta okay vaka hina hi dyeri namuntlha na Xongi Rhangani mi swi voni ku launch fambe njhani Vatsakini, brothers. Vatsakini off. Vatsakisa. Team. Nige baka hina. Nakeza kwa mina mtu namuntlha nkeza na vana va celebrate xedela hina. Swa hi hlamarise leswi swa tikomba ku mayirhandza ka Nkanelo Wa Gingirikani. Ku mina Mandla Gingirikani ku xava ku stores. Swi ki nyora, mtse swi totolo. Salut, mga titmel.